morning. Ato kami na subong sa Christmas party. Ang Friday group nag-conduct sa Christmas party sa amon before kami mag-bakasyon sa Pilipinas. Ara ko nagalay sa 24 sa December. Subong pakadto kami to subong makaon kami to anay. Damo-damo naman to i-prepare nila kapag kaon. And I'll see you guys there. Subong mabaka kami ang inibuki sa mga pasalubong para pagpuli sa Pilipinas. Kag pang exchange gift karon sa gabi. Exciting kag sadya ka mo nga Christmas party. Ma-shopping kami ani kadali. So, see you dira sa Pilipinas. Dira kami mag-Christmas kag New Year. So excited kami nga maka-spend kami da Christmas kag New Year dira sa Pilipinas. We're kami booking for the first time. Takot. Pastor. Tagalog si Mami lang ang Tagalog. Sige. Sige, Lord, madam, salamat sa pag-ipon mo subong sa amon nga gabi. Sa mga ngalan ni Jesus name. Thank you. Amen. Merry Christmas to you. Oh, sige na, kauna. Paano mo da? Merry Alin, Mami? Hindi ka mag-Tagalog na? Christmas party. Inyo. Okay, man. Kamusta ang tulog sa tanan? Okay. Ang pamakaw yan. The best. Food committee. Kapilitan niya gusto ko niya galing. Wala na lang bagay may isa tali ka upon niya. Ibubahin niya na lang momentum ng program. Na-learn ka, masi-check dapat, hindi na pag-assign sa mga mga games in the future moving forward. No, kasi pag-ato pa lang din, patay na dahil mga bugas. Hindi na pwede ma-assign. So, nag-get sa isang party, dapat iinom muna lang din siya, as black na lang din sa kilid. Silang bago kinala ng mga videos, silang precious na katama. Nakita niyo, pakita kayo karon, post ko ni karon. So, dapat nagugulo kita kay convert to cash wala. Hey guys, so manyapod na to anay subong sa balay sa amo niya kliyente ni Buki. So we were invited para mang burger tato kay maluto si Tarek kag si Edia maluto man siya sa blueberry cheesecake silicone carne. We are excited para magtilaw to sa dinner. Tadya gini kay grabe nga pabusog ni kay last night may ara kami Christmas party. Buda amon yung mga friends sa Friday nga group. So let's see, pabusog naman ta. Sa pagit niya na excited da namon isang ginobra ni Tarok nga nga burger bala. Pwede gidya swak na swak sa panlasa namon. Babe, thank you so much. I have a surprise for you. Oh really? No, yeah. So it's not kebab, I'm sorry. Yeah. Hi. Marwan. Let's go. Weird the sport. Weird is it? Sport? Elaine? Babe. Hello there. How's it going? You good? I'm good, man. Good to see you. She's a big girl? Yeah, I've been Balkan season since What's wrong with you? How many seasons? Whoa. Where you came from? You guys like my house? boxer situation. Barbell situation. Excited for this burger party. Now he hides it, but I see it. Now he doesn't do that anymore. Yeah. He's too open, dude. Come on, man. Still got it. Smells good. Prepared this cake? Yeah. The night before? Whoa, we missed this.
Without permit. Di ako. I love it, but it's very heavy. My only contribution, water. Can I contribute? All home cooked. The Hadia. This they cook this as well. From Hadia. Harvested the corn. They eat shrimps in my area. It's like all the, you know, the... Not the so, like... It's not yeah, but it's not... It's like... And I stay there for 30 minutes. Until I go back to... I need it because if I am fully aware of things now... Coming out, I suddenly swear, and then from big companies. To the ground. All kinds of science in that burger, man. Jersey. All kinds of chemicals. Mid between a beginner and so expert. He can move more comfortable with it. Hold on. Hey, howdy, woman. Hold on 1 second. Oh, there's a stand. What? There's a stand? Oh, it's a video. Sorry. Alright guys, so we are home. Busog-busog kami katama. Our bellies are satisfied. Mayari na kami, dala may take home pa sila samon. So mayara na ta kauno naman buwas para hindi ta may ma-miss ang pagkaon. Naging kaon ta kay may balon ta. So again, thank you for this. Sama ng mga clients, sila ni Tarek at ni Hadia. So we had fun. Araman to si Ahmed, araman to si Marwan, kag si Majan, kag si Munsur. So it was a good night. So thank you again sa pagtanong sa vlog. God bless. Merry Christmas. Peace.